Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Kebangji Tripura election along BJP atelong Inglim Chokpusi. Gaurav Gogoi pen kanengji. Ajara bidi pen ta election ka jepahai vekji aphan BJP asong atum state election la pen. Police administration aphansi RD Pivar pu arbok ponsi non nangkili ji election along BJP atelong Inglim vekji puke. Chichar daklo pusi Lok Sabha long Congress deputy leader mate MP Gaurav Gogoi pen ningje pon lapen Tripura long ke BJP ke haiji aphan ke BJP ningche thenang ni BJP ate long ke Inglim bek pu pusi Gaurav Gogoi hin pen BJP asong aphan karbok pon lapen non kiwang jia porahut pen ke Congress sarkar si bang bek pu pusi Gogoi sang ho pen ningje pon News Text Report Karbing Long News Norening Tiahem Saidu Saika Chingromai Kipadopon Thang ni Pai Krip Horni Athak Arnam Langpi Mati Apardio Pani Rongdo in Tiarong Norening Tiahem Saidu Saika Chingromai Kipadopon Norening Tipen Nangkapachini Donatengke Winning Pen Pong Plilo Lason Kachingrom Kipadopon Athi Ningkan Arjon Choklem Chodam Penajok Ingjir Mar Lapen Saidu Saika Chithek Lasi Piniason ki Ningarong pen si Kadukawi Chitong pen Anison Choraprilo Lapen Pinika Chitong Chukihola Dilaojan Langhon Lam Anparta Kaprek Don Rabatum Nang Chitong Lonsi Pusi Nang Thandon News Text Report Karbing Long News Nilihin pen ke thanji pe bangla lo nin Fransi bang ke nilimian ke norening ti la pen ladak apaldo pani rongdong ti rong lo nili pini program yana tepi bangla lo nili saidu chingrum la pen ingjil la pen buhai philipi la person a program si ke pangrum lo athema nili matha lo nili ingjil la pen philipi pu ke chikrong tum same heloving kile la person do Ningkan ni segang bong cithek lok le pu anta do lasi piniang bong ke nili ngadak nili hem along la cumu videt pu sitame pu anisan curap pet na pu lam thi sini li pini la injil la pen Philippi saidu la pen puhai tum hanas tame pangrum lo Pini kona na pen lo nang le tung la bang so saidu ke chungrum nili la bang ke nili injil ke li la ke do cukihala delajan la pen UDP la person do la sil hai anak ke lu sami piniang bong ni li pangrum et men sami ani san pu curap pen nang si nili hang la si nili abang ke la lo kining je gang tung bang ke nili pini la bang sa program ke analong sami manitum nang ki chijuk dunji patum sami do thai la si nili contact number ku sami chiping tu asila nili ki than pon je contact number long le nili phanang hum di lote ni long ik la son a program lo la bang ke 600308924 la bang so number long dong si nang contact lo pote la bang so program nang chijuk dun je long po mu ke bang jilang aning kan pustami Pini aprang silo ma nang le tung la bang so saidu ke chungrum ma kedam tam param la son chingrum pon bom nili pineng ban an la bang so program ingdeng klian ke chok lo nang le pen karbeng long ara don pan pilo nang le pen la bang so lam the mane ke than pon je phan je nili hin pen ke pachini ji po bang ke la lo non nili tum a program a son en lo polote heloving pen sami result po sami chichini po la si nili chot kali anu ka prek la sona program ki en thege pan bang bol i hu tu ko si nili hin pen kal bang long arat la media sar tum apan an sami churul tini lo Kedam tangar ni Nagalena long riaro Kakuruka sai kiding pontu Guti thongkep so se raikom sai khiatum kinepon long la son si kedam tangar ni Nagaland along riaro election kepa dujia brang raikom sai khiatum kirika kuruka sai kiding pontu horla pen drugs tangka kuti thongkep ratrok si so se kineblong la pen pachini pontu atenge electoral roll officer ke thanpon atenge Nagaland along riaro a district tinta election aprang
Jong kiri ka kurgasai kideng pon thu tangka ne pon long puta pachini pon. News text report Karbi Anglong News. Ingdeng plikebra sirkep Karbi Youth Festival ahot Karbi Rap Start Season 3 kachipati ponji aphan pinipen audition padopon tanglo. Thang ni phai krip ho arni dipu gita asrom pensing teron arong pathua klam ahong jaelong Karbi Rap Start Season 3 audition arni kang sampen pangcheng ponro. Labang so Karbi Rap Start Season 3 Karbi Anglong Rap Start team matum pen cepatir piponsi aningkan wangason wang bom pen piningan ningkan ke thomang deng nang pling tanglo. Lapen lasso along pining ka cerap dun arni kimi production na tumpen cerap citudun si pini audition mission pen pacun ponro. Lapen pini labang so audition along Karbi Anglong adang ahin pen nang cepati dun pangrum et pen lapen pini ni phai krip horni abangke audition pado ponsi mukewang jiarni ni phai kritrok siarni abangsi final abang pado pon fit po pusi alang lituma hin pen jesik pondo. Lapen pining sitami taralang so hong jaelong si final kachapati abangke padopon populo sitami ke ong par pikajok ahong jayabang citang dun dedet lasi kesia samai phu Chandra Singh Kropen kebangji ningkan phokep mate Golden Jubilee ke chok ahot nang thik pipame popusi lamchak nang chipidun pusi Christine Teron pen nang pachini dun. Lapen laso audition along kangkrung kang sayadum Christine Teron. News text report Karbi Anglong News. February 2023 la bangsuar ni lang pose nilum Karbi Youth Festival 49 Karbi Youth Festival la bangso festival pachet tonun si nilum Karbi Rap Star Season 3 bangke padopon lo Karbi Rap Star Season 3 la bangke nilum audition si pini padopon chorlang audition bangke kangwai pon result bangke mon do chora pisi nilum paklang po labang so amay kapachon long nang letum aher jume lapanala news korte press club atum don phasame chorobar piglo lapene Karbi Rap Star team men se labang so Karbi Rap Star patir pi ponlo Karbi Rap Star niletum paklang pona bangke Karbi alam the lapon so se kapache thangi pan kapathe kapareji pansela lun heloi bang pacharli ponlo athe herjer kedolo lapen herjer anso se Karbi alam the kapathe je panse niletum Karbi alam pen bori pon lo paklang lo lapen anuten bang poten long ta contestant tum don same bori pon penalang latum lun lo lapen ke labang so ajai meglong Karbi Cultural Society KCS tum hana charu perfect lo nonile tum ke Karbi Youth Festival pen asap so chehe lohoi sikibi athe nil tum stage bang ke papader chen lomat longdon de lo sitame Karbi Youth Festival amen pen sikibi lo lapen ke Karbi Youth Festival lo ladakta Gabriel atomon karting ke wang pena jok puthot New Zealand adera long kisung thunang. New Zealand adera lo along thang ni phai krip player ni Gabriel atomon karting kang hudam ajok. Pinangan arara tum kisung pensi kechichaknang labang so atomon charting ke wang pena jok bang 2,25,000 arara tum mi kawe pensi kisung pondo nanglo. Kisung ke pho ke ong nai ke Norrisland along si labang so Gabriel atomon charting thipi kiwang along kisung aphai ki ong pon pusi pangdak pon lapen lapusoro tomon charting thipi kiwang ki nona ubi ahut kiwang chenglang pusi New Zealand Prime Minister Chris Hipkinspen ningje pon lasi labang so hearing tang rakpen tomon charting kiwang pen munita tomophan National State of Emergency pangdak ponlo lapen theng prang ke kreb era joini meri hing sitami ke hing nudun era joini pen kang ting pensi donang lapen abang so hot arwe the pita ke do ko jok hembre ta mukha sitami langing lumpon erlo news text report Karbi Anglong News.
ASDC atumpen EPHL siamai pujai katharapan lamwai kachipi. Thang ni phai krip porni. ASDC atumpen ambithang sa hemalong non malom social media long kachethang plop ASDC against ki puduna pothaksi alang lituma hinpen pini lamwai kachipilo. ASDC atumpen nangachethando na tengki APHL siamai phuki pula bangke Prime Minister aphan hemprekyang kachithi ki up labangki aleawi pusi kipu. Lasia langli aphan ASDC atumpen lason se kipu. Jai Kathar Kumatlo, who is Jai Kathar to criticism the ASDC party, APHL Siamaipu, Alangli Pulo Aliawi, ASDC Atumke, Ha Paro Kreser Kebra, Trokner Kebra Trok, Penta, Chisong Bomlo, MOU Tawanlo, Batay ta Guarmena Tumalong, Chinki Damlo, Meghalaya, Uniform Civil Code Lapen, Kaprek, Hai tak dulu sita pinianianta EPHL siatumke laso stena velang pusi ning Jepon. News text report Carbenglu News. Pawar long leang ku penta poisa ka chithi tam ching erlo mo pawar long te pilo je pram masar le hai alama bang thang ka ni alang ni je ai ka thar mani bang ke nili chini pamen la mani bang sta amuli na bang ke don ke time pass apa cho alang ni sakuri ke claim ese CS officer ke claim ese ke alang ni pilo tu nige sakuri do ko mari thama na claim namanya pensiun dan merlo kayak, diklaim maka mau merlo, masih time pass mana por kapila pasti, gua tiap lam kapor hi hari sumar kemanwan lo, sakuri tempat klaim lo legar lo, politik klaim nang pulo, Vikram Manset tahu, ya tahu waktu pan election patur lo, akhirnya ya jubin lo, sakuri lihat kita, tapi artak paren lo, langsung si pinang mana hari sumar tu, halang ni lo, lukson tu. Dalam dia bangke aisu tinta akapret si astian dia. Megalaya so apa ekin long leta piun pusi ka doe kan ye. Alang dia bangke tribal yang nen long lenang ahoy dan pipet nang. Papas kan ye. Masih ison dalam likan ye alama bangke king saksi. Lasi nona bangke ni litungke prime minister kana bangke. Ni litung bangke ang sustain ni litungke hemprek kihan abe meronam acici akido bang itu lupu lapen ningke lapen tuar cola YSC atumdet kali KSC atumdet kali social organization atumdet kali BJP atumdet kali Kongres atumdet kali EPS sia supporter atumta rohar luge sulinang cipidun tiak abang ke ni itu mangke ning arong piglo lapen ning sap piglo lapen lapen itu jurul lapen pini apres mit ke nelin ben kalangan ini cuma EGS tu lah, alang ni sonsoni. Re-election tu matu lagi tu. Nikah istilah citim damai lo. Re-election apa lo? High Court lo, kes pinjam lo ke? High dia tu election tu pun. People election apa dia? Election tu juga monikan trophy lo. Najai kata High Court kes pinjam apa nok ke lake avelo. 6 itu lo langsung kita kawe, kausir orang Muslim langsung kita kawe, nuhok kawe langsung. Mesti rata kan alam ni bangke, kapan cuba lo, re-election dulu, ihong. Jadi tu ke lah anak bangke cong tuh jalan rata, election re-election dulu, amendment ke, itu tu ke rata cong tuh jalan. Alam ni pulo non tribal panan ke, amendment thang itu, otak lisa lompe, longle patata pipilu. Unang ada alang lagi klaim pila, nona alang lagi klaim apa ke election haji mana, election pathu dulu nong mana, langsung power politik pasti alang lagi klaim. Kita karya cepat, karya long apa nanti sales, akhir inglong asal tribal apa yang klaim tipe apa ke, ini tinggal jaya kata apa yang bisnis si pemilik orang pila. Kami lalu apa ke 69 ni kan na itu hemprek long lo dia polo kai. EPSL situm yang senang contoh tek, Kongres pun yang senang contoh tek. Asonte 69 ni kan masih itu ke long lo dia kai. Ni dia di pola kan history lo si top tak lo kai. Alam itu
EPSLC tu nak cong tujuan ada jadi ini yang ini tu cisong nang ko halang suan yang kan cong tu hembrek long rada pancong tu tidak posong deh Mang ASC apa kita form nang ne cisong nang ne custom ta form nang ne jakas ta form nang ne GSA tu ta dharna budaya ta cok ta halang suan yang kan 69 yang kan EPSLC waktu Karbi Anglong lah pensil syarat anak cong tu jat kerana si ini yang bangke ini tu kacau sama kan klaim nang kau lagi EPSLC tu makin cok cek